Domašnje ribarstvo ma mizerni subvenciji, a všetky žemy u okruženju majú väčší. Až i za vývoz. I zostím na teľu hartuša našich produkovateľov, že ostatní 5-6 roky zavarti 50 od 100 rybalovoch. Jeden, co ešte všeše otrimuje, to rybalove Delinsky u ruskim keresture, ale i jeho dilovanie prechodzi prez češki period. Poneže naši ľudze majú obyčaj rybu jesť len keď postni šveta, aktivnejšie predavanie ešte nepočalo na veľko, ale še naš sobešednik nás dáva, že i popri koroni bude lepše. Tot rok dosta specifični, co se dotika same produkciji, to bilo dosta solidno. Međutim, jak pre tu koronu očežane nam všetko, tak i teraz očežani sam plasman. Teraz jem počínata, uvidíme, že jak to mají patrazi tota sezona. A dobre, co ste robili zo rybu? A poneže nam to ta korona rušila ešte u marcu, već kad sme videli, že pitanje kad to bude zima. Tada sme se tako sprobali načas porihtac i perši plasman sme puštali da ide išće vljece, da počnemo to pomali predavac. I to išlo dobre. 2 menši ozera sme uspeli tu vljece i vješenji. Međutim, teraz nam ostalo glavne količestvo jak i vše, kad idu to ti glavni slavi. Ide Svjati Nikola, ide Jovandan, koji padaju toho roku posni. Međutim, poneže preto ti korona miri, koji nam prinješeni i šitsko, slavi budu slabi. Každe to ovo znači, proslavi vjerojatnije, ali ne bude moc osoh i ne bude kupovat velike količestva, co už vidno i už pomalše i občežano ide u odnosu na preširoki. Po prišitských počeškovcoch rybolovom veľký problém predstavujú i kradoše, ktorí vše bezočnejší. Čuvári im nemôžu nič a policia nemá dosť patroli, že by ho haňala, to rybolovi musia angažovať z dodatných čuvárov, co ešte baže zvekšuje trošky pri tak malým zarobku.